Andrej Tišma već 14 godina vodi zainteresovane u svet digitalne umetnosti i do sada je predstavio radove 1000 umetnika iz čitavog sveta. Mi smo ga posetili tokom jubilarnog 300. predavanja kada je u američkom kutku izdvojio najznačajnije video radove sa festivala Traverze, koji je nedavno održan u francuskom gradu Toulouseu. Festival je posvećen istraživanjima u filmu, video umetnosti, fotografiji, video instalacijama i performansu. Ove godine je apostrofiran eksperiment kao i neobičnost umetničkih pristupa i održava se u Toulouseu 27. put. Digitalna umetnost je umetnost našeg vremena. Mi živimo u vreme elektronsko, digitalno i ona upravo odgovara ovom vremenu i stvaraocima pruža mogućnost da koristeći sve moguće medije, da ih kombinuju i da se iskažu. Tako da je to, rekao bih, živimo u jednom srećnom vremenu kada imamo običan čovjek pristup toj tehnologiji, znači ona više nije skupa, ne pripada povlašćenima i institucijama, nego svaki umetnik može da koristi to. I eto, sreća je da to imamo i puno ljudi se javlja, umetnika novih i naročito žene su uključene sve više u tu digitalnu umetnost, jer je ta tehnologija vrlo pristupačna ljudima i pruža neograničene mogućnosti, znači slika, zvuk, pokret, tekst, glas, sve moguće se spaja u jedno i na taj način se može izraziti jedan stav prema stvarnosti, prema svetu u kome živimo. Šta radim? Pa pratim aktuelna zbivanja u svetu, naročito te krize, ekološku krizu, pa onda ta bila je pandemija, uopšte tema, zagađenje, ratovi, sve sam ja to prokomentarisao u mojim radovima. Imam oko 100 video radova koji su na internetu, mogu da se pogledaju, na YouTube-u, svako može da ih pogleda. Andrej Tišma je diplomirao 1976. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu, odsek slikarstvo. Samostalno izlaže od 1972. godine. Učestvovao je na više od 600 izložbi u preko 40 zemalja. Kao jedan od osnivača jugoslovenskog mail arta priključio se 1973. godine tom međunarodnom pokretu neoavangardne umetnosti. Kompjuterskom grafikom se bavio od 1996. da bi zatim godinu dana kasnije sasvim uplovio u internet umetnost.